أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغسط في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين وأبي بكر الصديق المجابر في المجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الحمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشرع والاحتساب وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى الإمام الحمام أشجاعهم أمير المؤمنين ومنطقين أغاني ودين وفي أساد الله الملك الوهاب وعلى الإمامين الحمامين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Kur'an'da ayta ey iman keltirgan bandalar Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz. Ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz faqat musulmon xalindagina Allah Teala'ga bo'ysungan xalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Devam etimiz Allah Teala turunda ilim degan. Allah Teala Kur'an'da aytadi: "Leysa kemislihi şey'un ve huves semiul basir." Ona o'xshagan bir narsa yo'q, ham u butun narsani eshituvchi, ko'ruvchi zot. Shura surasi 11-oyat. Shusha oyat bizga dalil bo'lib tura. Alloh taologani bir kim bilan da shog'ishtirib bo'lmaydi. Alloh taolaning kishining sifati bilan sifatlab bo'lmaydi. U kishi tugul, kishi yashamagan. Alloh taolo iratda tugul, Alloh taolo xotin qizda tugul. U birdan bir Alloh. U bizning xo'jamiz, u bizni baroqa keltirgan ona qornida. Allah Teala bizga ona qornida shunday matur qiyofat bergan, bir tomchidan baroqa keltirgan. Bizni endi dunyoga chiqarg'achlik qoldirmagan, ona suti bergan. Shulay dunyoda da beko'p ne'matlar bilan ne'matlanib tura Alloh subhanahu taolo. Bu Alloh subhanahu taolo u bizning xo'ja. Al-Vasiti degan ismni g'olim bu oyatni shulay anlatadi. Onun zoti kibik bir zotda yo'q. Onun ismi kibik bir ismda. Onun qilgan amali kibik bir amalda, ham onun sifati kibik bir sifatda yo'q. Bu Alloh taolo turunda Al-Vasit ismli g'olim shulay deb anlatash o'sha oyatning. Onun zoti kibik bir zotda yo'q, Alloh kibik. Onun ismi bir ismida yo'q, onun qilgan amali kibik bir amalda yo'q, onun sifati kibik bir sifatida yo'q. Alloh taolo mangu, onun boshlang'ichi da ham oxiri da yo'q. Bizim bor, boshlang'ich da bor, oxiri bizda bor. Alloh taolaniki yo'q. Mangu zot bir o'zigina ul Alloh, boshqa zotlar butunisi o'la turgan. Alloh taolo bir o'zigina o'lmay turgan mangu zot. U bir kimdan tug'madi, ham bir kimni da tug'dirmadi. Alloh taolo. İhlas suresinde biz okuyuz Allah Teala ayta "Kul huvallahu ahad" aytsin Allah bir. Şuşunda bizge malumat biri. Mesela birer sıra Allah turunda mena silep bir ele, onun turunda malumat bir ele deyip ne diyor Allah? Ne пожалуйста İhlas suresi "Kul huvallahu ahad" aytsin Allah bir. Allahu samad, Allah mengi. İsa Allah Teala muhtaç değil bir nesegede. Biz kilisince Allah'a muhtaç. Lem yelid ve lem yulad. O bir kimden tug'madi, ham bir kimni de tug'dirmadi degan. Mesela qo'y bir kishilar aytadilar Allah babay deb, bolalarni shunday deb beradi. Bu Allah babay degach, o kishi bilan ona sifatladi, kishi sifati bilan.
Мондый сыйфат белән Аллаһ Тәгаләне сыйфатлау харам, ярамый. Аллаһ Тәгалә ул бабай түгел. Аллаһ Тәгалә ул узын сакаллы түгел. Аллаһ Тәгалә ул вообще кеше түгел. Ул Аллаһ. Аны кеше белән чагыштырырга ярамый. Менә христианнарда шундый бер секта бар иде, Иегова дигән. Алар инде китапларында анда төрле теге рәсемнәр бар, мәсәлән. Истә түгел кайсыдыр китапта, аларның китабында мосын кайчандыр мин күргәнем бар. Аллаһ Тәгаләне шайтып теге сүрәт итеп ясап куйганнар инде. Алармы или башкалармы истә түгел инде. Имештер анда Аллаһ Тәгалә өстә, анда күктә теге озын сакаллы бабай таяк тотып, анда теге креслода утырып, ягъни тахтта утырып, ана нур чыга и безгә карап утыра икән. Мондый представление дөрес түгел. Аллаһ Тәгалә әйтте инде, ул сакаллы түгел, ул бабай түгел. Ул шайтып аны сыйфатларга ярамый. Аллаһ Тәгалә турында әйткәндә, кая ул Аллаһ, нинди сыйфатлары бар Аллаһ Тәгаләнең? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Аллаһ Тәгаләнең 99 исем сыйфаты бар диде. 100-гә 1 җитми диде. Кем шушы 99 исем сыйфатын әйтеп чыга диде, яклый диде, ул иҗмакка керә ди. Яклый дигән сүз аны куллана тормышта. Ул иҗмакка керә дигән сүз, иншаллах. Менә Аллаһ Тәгалә турында әйткәндә, без бит инде дөньяда яшибез, безнең күзләребез кайбер нәрсәне күрми. Но әгәрдә без күккә карасак, төнне, анда без күрәбез йолдызларны. Көндез карасак, анда без күрәбез кояшны. И бер китапта укыганым, әгәрдә кояшны җир белән чагыштырсаң дигән, или җирне кояш белән чагыштырсаң, алманы кояш белән чагыштырган, алманы җир белән чагыштырган кебек була дигән. Менә шундый кояш зур икән. Әйтәләр, кояш җирдән дие 1 миллион 300 мең тапкыр зурак. 1 миллион 300 мең тапкыр кояш җир шарыннан зурак. Менә безнең теге җир шарыбыз шу хәтле бер нокта кебек кенә кояш янында инде. Кояшны кем баракка китер? Аллаһ. Аллаһ Тәгалә алайса нинди размерлар белән без аны белмибез, аннан да зурак. Мондый кояш кебек йолдызлар меңнәр, анда мең түгел, миллиард анда. И бер Харун Яхья дигән дискына караганым, анда аната бер теге гыйлемле кеше инде. То что әйтә, менә бу йолдызларны без күрәбез. Бу әле беренче галактик. Мондый галактиклар 300 миллиард дип әйтәләр. Менә беренче галактикта 300 миллиард йолдыз дип әйтәләр. Анда күпме йолдыз бар, аны Аллаһ кына белә инде. Ул анда может якынча гына әйтә, шу хәтле дип. Менә бу 300 миллиард йолдызлар белән, 300 миллиард галактиклар белән әле ул беренче генә күк икән. Беренче генә күк. И тоже кайда укыдым, галимнар әйтәләр ди, то что җир шарында ком бөртекләренә караганда ди, күктә йолдызлар күбрәк. Йолдызлар алар кояш кебек, менә шул хәтле зур галәм безнең. Без аны даже акылга сыймый. Хәзер Коръәнгә кайтыйк. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә Тәбәрәк сүрәсендә 7 кат күкне баракка китердем ди. И кайтыйк Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сүзләренә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, менә бу беренче күк bütün galaktiklар белән, bütün йолдызлар белән ул беренче күк. Икенче күк аннан соң килә. Беренче күк икенче күк белән чагыштырганда дие, ул бармакка кия торган балдак шүлгә аткан кебек кенә була ди. Менә икенче күк шул хәтле зур икән беренче күк белән чагыштырганда. Без карыйбыз беренче күк нинди зур. Аннан да зурак бар икән күкләр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, икенче күк икенче күк белән чагыштырганда диде. Тоже бармакка кия торган йөзек йөзек шүлгә аткан кебек кенә ди. Җиденче күккә хәтле. 7 кат күк Аллаһ Тәгаләнең кулына сыя. Җиденче күктән соң башлана Аль-Курси. Курси хусамавати вал ард, без аны аятул Курсида укыйбыз. Аның курсие
Bütün köklerini hem jirini şılgap algan degen. Şuşu Al-Kursi 7 kat kök bilen çağıştırganda bir yüzük şöyle atkan kebek kene. Mena şunday däşe zoraya. Al-Kursi ol Allah Teala'nın bir tahtı. Allah Teala'nın tam bir tahtı var. Al-Garş. Al-Kursi'den son üstüne kite su. Su. Su üstünde kite Al-Garş. Allah Teala'nın tahtı. Kur'an'da Allah Teala ayta şuşu Allah Teala'nın Al-Garş'ını 8 ferişte yırtadi. Kıyamet günde alıp gelirdi Allah Teala'nın tahtını. Kıyamet günde. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı şuşu feriştenin zorluğu boyunca onun kulağından jilkege hatli diye kış 700 yıl ışağı diye. Şuşu feriştenin. Şunday zor ferişteler Allah Teala ola senin zorluğu bilen. Şuşu 8 ferişte Allah Teala'nın Al-Garş'ını yırtar. Kıyamet günde alıp gelir. En zor sazdan yürüşetmişliği ol Al-Garş Allah Teala'nın tahtı. Ondan son o'zi zoti bilan Allah o'zi. Mana şuşu bütün narsani Allah tabaraka ketirdi. Bizning qo'limizda gachish bir degan nechik kichkina ekan, Allah Teala qarshida da bütün shunday ko'klar kichkina ekan. Allah Teala ol bizdan usta bo'lsa da o'zining ko'ruvi bilan, o'zining eshituvi bilan, o'zining g'animi bilan butun yerda. Ol bizni ko'ra, ol bizni eshita, butunimizni, ol bizni bilan esa o'ylaymiz даже inshaalloh. Mana Allah Teala shunday buyuk zot. Biz namozga bosamiz. Namoz o'qiganda nasamam deyli. O'ylarga kerak, biz kim qoshina bosdik hozir? Birini podsha qoshina bossak, biz endi halda bosar edik. Masalan, Putin yonida, avion yonidagi bo'lmay. Bu biz podshalarning podshasi qarshında namozga bosamiz. O'zimizning hojatimizni bildiramiz, Allohdan duo so'raymiz. Prezidentdan so'rasan, ol bütün ayber bermasligim mumkin. Allah Teala bütün ayber berar, chunki bütün ayber Allah Teala'ning qo'lida. Prezidentga agar ishim kerak, nindidir yo'llar o'targa, posredniklar orqali kerak. Allah Teala'ga murojaat etsam, bir nindi posrednik kerak bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri Allohdan so'ra, пожалуйста. Birinci priyomnilar kötesi yok. Birinci zapisovsa itirga kerak tugul. Shunday saatda. Любой vaqtda, любой saatda seni Allah Teala просьбаны принимать ета inshaalloh. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassami'ud du'a. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقم وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ورحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومر الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وتم أكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة